Katlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa tona ya metshameko botaki le setso a lebogile tiro. Lekoko la MK go begwa le sa araba megala le melaetsa ya ANC go sekaseka puso e tshwaraganetsweng. Tla re diale. Zizi Kodwa o lebogile tiro jaaka tona ya metshameko botaki le setso morago fela ga gore a latofalediwe bonweenwee semmuso. Kodwa mmogo le molatofadi wa nae Jehan McKay ba ne ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo e e kgethegileng ya bosenyi ba kgwebo ya Johannesburg e e tseneng kwa Palm Ridge. Dikatlanegiso tsa khomišene ya ga Zondo di simolola go tlhagelela kwa dikgotlatshekelong tsa Aforika Borwa se ke jaaka ditatofatso tsa pipa molomo kgatlhanong le tona ya metshameko botaki le setso Zizi Kodwa le rrakgwebo Johan McKay di gogetswe kwa kgotlatshekelo. Puso e tlile go tlhagisa gore magareng ga Moranang wa 2015 le Tlhakole wa 2016 fa Kodwa a ne a thapilwe jaaka sebueledi sa African National Congress ANC o ne amogela dituelo ka tlhamalalo le manno a maphatsiphatsi a diranta di feta milione o le mongwe phegelwana thataro tse di duetsweng kgotsa go tsamaisiwa ke McKay jaaka madi a tebogo ya tsereganyo ya gagwe mo mananeng a puso a go bona ditirelo e le go tsweletsa dikgatlhegelo tsa ga McKay. The charge sheet indicates the amounts that are involved, Your Worship, and the total amount is 1,680,000. And by virtue of that, as well as the fact that the state will be alleging the commission of the offence by common purpose, it is the state's humble submission that the offences preferred against both accused, Your Worship, fall under the ambit of Schedule 5. Bobedi jono bo kopile beile kwa kgotlatshekelo e kwa tlase e kwa bokhutlong e fitlheletseng gore dikgatlhegelo tsa bosiamisi di letlelela gore ba gololwe. Ka motsi wa kopo ya beile, mmueledi o ne a tlhagisa gore Kodwa o ikaelela go dira boipobolo jwa go sa ipone molato. And I intend pleading not guilty, and I'm determined to attend court on all these days as directed by a honorable court to do so, as I have full faith and confidence in our criminal justice system. I will disclose my version at the appropriate stage during the trial and will take the court into my own confidence. Moragonyana fela ga gore a tlhagelele kwa kgotlatshekelo, Kodwa o ne a rola marapo mo maemong a gagwe a botona se ke jaaka go tlhagelela ga gagwe kwa kgotlatshekelo go tsitsitse dipotso di le dintsi malebana le molao wa ANC wa go ikgogela kwa thoko o ka yang gore ditokololo di tshwanetse go ikgogela kwa thoko ka gangwe fela fa di sena go latofadiwa semmuso. All I can say is that we've noted that and the step aside policy of the ANC will kick in, or shall I say the constitution of the ANC will kick in. Kgetso eno e boela kwa kgotlatshekelo Phukwi a le 23 monongwaga. Mmeteledi le Molaithabo Bester o ikwetse go setšhaba go saena petition ya gore go busiwe katlholelo loso. A re balatofadiwa nae e ne se karolo ya lemela la gagwe la go ngwega kwa kgolegelong. Bester o boleletse kgotlatshekelo kgolo ya Free State kwa Bloemfontein gore go na le pegelo mo kgetseng eno e begang gore o senotse fa mopresidente wa Maloba e le ene a laetseng gore a ngwege. Correctional Service Act 111 of 1998, which I am charged under. I have requested it from the National Commissioner, the Area Commissioner, and it's been refused that I'm being told that I cannot access that document. And that document is actually the document that I'm charged on. I don't know why I'm not allowed to access the document. I've not been given any explanation on that. It took me 4 months to be able to access the Bill of Rights and the Constitution. So what I'm trying to explain to the court is that there are fundamental issues that are pertaining to me as an accused, that I believe that any legal representation that's going to represent me is going to deal with the same issues, and it's going to end up in a point where I'm going to withdraw. This is my third withdrawal of an attorney, and I feel that all of them have had the same challenges. The challenges are that I'm not able to have either access to the documents they want to give me, and the documents are sitting with, because at the current situation is that the National Commissioner has placed me under him directly, meaning that there's nothing that can be processed or given to me without his access or without his direct approval.
And in that, it means that whatever document my legal team may present, be it a motion or be it whatever application or any legal documentation, it has to be given to him. And I feel that that is unfair, Your Honor. And also, legal representations are withdrawing from the case based on the fact on how they are treated when they are actually consulting or how they are treated when they are coming to consult with me. Lelapa la Seapei Thembeki le Charlotte Letlape yo itsegeng ka Pastry Princess le utlwile botlhoko ka ga leso la gagwe. Pastry Princess o fitlhetswe a boleilwe kwa legaeng la mokapelo wa gagwe kwa Fourways mono Johannesburg ka Labone. Mokapelo wa gagwe le Nsibusiso Zitha wa dingwaga di le 40 yo a latofadiwang ka polao ya ga Letlape o tshwerwe morago ga go tsena ka lengala seloko malatsi a le mmalwa. Motho re tswela pele ka dikgang tsa rona. Mosekisi mogolo ga ise a swetse go sekisa morutwana wa dingwaga di le 17 yo go begwang a beteletse morutwana yo mongwe kwa Nkomazi e kwa Mpumalanga. Lelapa la motswasetlhabelo wa dingwaga di le 8 le batla bosiamisi bo diragadiwe. Ba latofatsa mapodisi le lefapha la selegae la thuto ka go se dire go lekane jaaka molatofadiwa a santse a ya kwa sekolong. Lelapa le aparetsweng ke mathata le bega fa morwadi a lona wa dingwaga di le 8 a retelelwa ke go ya sekolong ka ntlha ya dikgobalo. Wathola ukuthi umntwana uyableeda wambuta kwendeke ini wathi umntwana bangigange emkhuba bobani wachaza. My sister saw the child bleeding when she was bathing her in the evening, and she asked the child about what happened, and the child narrated the story. We then took the matter to the school the following day, but the principal referred us to the police. We approached the police and we were sent to the clinic for medical report, but we were then referred to the hospital. That is when the doctor said the child was raped multiple times on the alleged date. We opened a case, but we never received a case number. Lefapha la Thuto la Province le netefaditse fa le amogetse pegelo ya ditatofatso tsa petelelo. We can confirm that we received the report from the school on the alleged incident, and the fact that the police have been informed, given the serious nature of the incident. They are investigating. We have received reports and that they are visiting the school and undertaking interviews, something which we really appreciate as the department. We also dispatched our social workers. Sepodisi sa kwa Mpumalanga se bega fa se letile dipholo tsa diteko tsa DNA pele se ka tshwara mmelaelwa. An investigation is continuing. For now, after conducting this, because the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit are the ones that are investigating, they submitted and presented the case before the senior prosecutor for a decision. Motswasetlhabelo o iphitlhile ka ntlha ya fa tshoga polokesego ya gagwe. Lekoko la MK go begwa le reteletswe ke go araba megala le melaetsa ya ANC go sekaseka puso e tshwaraganetsweng. Batlhankela ba ANC le setlhopha sa ditherisano tsa puso tshwaraganelo ba ntse ba tsena dikopano le makoko a farologaneng go bona ba ba ka dirisanang mmogo nabo. That the ANC has repeatedly reached out to the MK party for an engagement meeting with no positive response. Our door remains open as we continue to reach out to every party. Mo malatsing a le mabedi a sa tswang go feta makoko a ntse a le mo ditherisanong tse di ka ga go tlhamiwa ga puso fela go bonagala MK e sa batle go ikamaganya le ANC malebana le ditherisano tseo. Lekoko le le busang le itlhaganeletse go leka go tlhama puso tshwaraganelo ya bosetšhaba ka go rerisana le makoko a mangwe. These include meetings with delegations from the Inkatha Freedom Party, the Economic Freedom Fighters,
the Democratic Alliance, the NNP, and the PEA, the Patriotic. Kwa diprofenseng tsa KwaZulu-Natal le ya Gauteng batlhankedi ba ANC ba laetse baeteledipele ba makoko ba province go rerisana le balekane nabo ka kemo. Kwa KZN ditherisano di setse di tsweletse pele magareng ga ANC, IFP, NFP le DA ka maitlhomo a go thibela lekoko la MK. Seno se raya gore IFP e tlile go tsaya botonakgolo le manno a le mane a bokhuduthamaga fa ANC tla bona manno a le mabedi go ya go a le mararo a bokhuduthamaga le a mmusa kgotla wa kgotlapeomolao ya province. They have also taken us into confidence about some of the initial conversations that are taking place in KwaZulu-Natal, which demonstrate alignment between the national thinking as well as that of the province. They have been given a further mandate to proceed with the negotiations that are taking place. I wouldn't be able to expand beyond that. ANC e solofetse go tshwara kopano e kgethegileng ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba NEC go konesetsa balekane nabo ba puso ya motlhakanelwa le fa bangwe ba sa itumelela go dirisana le DA go solofetswe fa go tla tsoga dingangisano tse di maatla kwa NEC. SACP ya re senka dithulaganyo tsa puso tshwaraganelo le makoko a mangwe e mo go yona ANC e tlileng go tsolotanya maano a puso ya kitlano ya bosetšhaba. Mokwaledi kakaretso wa SACP Solima Paila o bile seno kwa kopanong le babegadikgang. We support the minority government with GNU features. That is Government of National Unity features, without the role and participation of DA-led forces. So we're clear about our anti-capitalist trajectory. The problems we face in this country is because we have pursued over the years and we have been beholden to the interest of capital, who have always threatened us about the stability of our economy when they've actually destroyed our economy to an extent that it has become an anti-people economy under capitalism. So equally, we are saying that neoliberal economic restructuring, which includes retrenchment, and even those announced during the May 2024 elections campaign period in the mining and other sectors included, should be rejected because the DA continue to support these measures. Malapa batho ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya sejanaga kwa tseleng ya R521 magareng ga Dendron le Polokwane kwa Limpopo ba leboga kemonokeng e ba ineiwang. Batho ba le 13 go akaretsa barutabana ba le 10 ba tlhokafetse fa taxi ya bone e ne e thulana le truck beke e fetileng. Batho ba le bantsi ba ba akaretsang ditokololo tsa malapa a barutabana ba le 10 ba kokwane kwa lebaleng la Senwa Barwana go gopola baswi ba babedi ba barutabana bano ba ne ba ruta kwa sekolong se sepotlana sa Bothanang mme ba bangwe ba le 8 ba ne ba dira kwa sekolong se sepotlana sa Mapheche kwa Kgobokaneng le tse dingwe tse di mo sedikeng sa Senwa Barwana. For the support we received from the Department of Education, from the Department of Transport, and other stakeholders. Even though it will take us time for us to heal, we thank what happened today. I think we're going to be healed because of the support we are getting. Motlatsatona wa lefapha la thuto ya motheo a re kotsi e amile dithuto. It's worse than what we feel because losing 10 teachers in a go and during this time of the half-yearly examination, it's so strenuous to the learners. And even teachers themselves, the colleagues are deeply affected, the department is affected, all officials are affected. Go tlhokafetse batho ba le 13 mo kotsing eno, ba bangwe ba bararo ba ne ba le mo tekising, mokgweetsi wa lori ga mmogo le modiri wa Eskom.
Badiri botlhe ba le 200 ba neng ba ipharile ka bodipa kwa shafteng ya moepo wa kgwezi ya Sibanye Stillwater kwa Rustenburg kwa Northwest ba tswile kwa tlase ga lefatshe morago ga dipuisano le mekgatlo ya bona. Le fa go ntse jalo ba re ga bane ba boela tirong go fitlha ba netefalediwa gore go ka se nne le ope wa bone yo tla tselwang dikgato kgalemo. Badiri bao ba tšhakgetseng ba re ga bana go emisa strike go fitlha moepo o tsibogela ditopo tsa bona. Ba ka ya seo ba se dirileng se ne se tlhokega le fa go le kotsi ka fa tlase ga lefatshe. Mongwe wa badira moepong bao ba tswang ka fa tlase ga lefatshe ke John Malapela wa dingwaga di le 50. Ba ba re tswile le safe go ne le ba ne gore ba ne ba le wiki ba bangwe ba tsere ke di-ambulance mara le ba fela ga e le gore no re tswile re nna re sharp. Malapela o tlhagisitse matshwenyego ka kgonagalo ya go belesediwa mo tirong ga bao ba nnileng karolo ya strike seo se seng mo molaong. Ba bangwe ba file makwala gore no ba re ba kubiwa so re ba tlo itse gore no ga e le gore no ba kubiwa mo le bona ba re ganneng ba re ganang ka mašheleng ga re tsebe gore no bjalo go diragalang. Salefo Sibanye Stillwater e ganetsa dipego tsa gore badiri ba romeletswe makwalo a ba tsibosang fa ba latlhegetswe ke ditiro. Fela ba netefaditse fa dithetso kgalemo di tla tshwarwa kgatlhanong le bao ba nnileng karolo ya strike. Is to make sure everybody is safe and well, which is why we've had emergency rescue and paramedics on site all the time. They will go home and rest, and then at the appropriate time we will go through the disciplinary procedures and engage with employees and the unions about this issue. I'm not sure what documents they refer to, but obviously, you know, they haven't followed procedure and they will be subject to disciplinary action. But that's a process that is standard and that will be followed and it could involve dismissal. Dipuisano di tsweletse magareng ga baemedi ba ba dira moepong le Sibanye Stillwater. Sentle English, SABC News, Rustenburg. Mothetso di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo YouTube, Facebook, X le WhatsApp. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. ke go lebega ke eme mogaetso madime a re bone ponele pele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mogala mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela dipula tse di matla ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape ka diperesente di le 60 mme re tswele pele re lebelele mo tsatsing la ka moso te go tla nna le diphefo mme le dipula ka kwa provinceng ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le province ya ka kwa Western Cape ka diperesente di le 60 re tswele pele re lebelele mo bosegong jo gompieno teng ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape te go tla nna le pula e matla ka kwa provinceng eo me ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape te go tla nna le makhubu me re tswele pele re lebelele gape mo tsatsing la ka moso makhubu a tswelela ka kwa provinceng ya ka kwa Eastern Cape me mo gare jo di province go tla bo go apogile re tswele pele re lebelele digata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela Springs mo mosong e tla bikeme go digata di le 2 go ya go digata di le 12 me Johannesburg lona e tla bikeme go digata di le 12 me re lebelele province ya ka kwa Limpopo teng go tla thutefala ka kwa Mosina ka digata di le 13 le bobedi Thoyando yona e tla bikeme go digata di le 13 le bongwe me re lebelele ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng go tla bona le tlhabo ya letsatsi fast Khukhuza teng go tla na mogote ka digata di le 13 Mbombela teng e tla bikeme go digata di le 12 le borobongwe me re lebelele ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng go tla na le tlhabo ya letsatsi fa Lady Smith mo mosong e tla bikeme go digata di le 5 go ya go digata di le 25 Richards Bay yona go tla nna mogote ka digata di le 20 le borobongwe re lebelele province ya ka kwa Eastern Cape te maletse moso go tla nna tsididi ka digata di le 2 go ya go digata di le 12 me komane yona e tla bikeme go digata di le 16 re lebelele province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town mo mosong e tla bikeme go digata di le 13
mme tla thutafalanyana ka digrata di le 15 fa moselbe yona tle bikeme go digrata di le 17 mme re lebelele province ya ka Northern Cape teng a pintene mo mosong go tla nna tsididi ka lefela go ya go digrata di le 14 fa di area yona tle bikeme go digrata di le 11 mme re lebelele province ya ka Free State teng Frankfurt mo mosong go tla go le tsididi ka digrata di le 1 go ya go digrata di le 24 fa Sasolburg yona e tle bikeme go digrata di le 22 re konosetsa re lebele province ya North West teng mahiki mo moso go tla nna tsididi ka 5 go tla thutafalanyana ka digrata di le 20 Tosca yona e tle bikeme go digrata di le 21 fa Vryburg yona e tle bikeme go digrata di le 18 mme mo ga e tshoka go re le go tsoga magoro ga se go latlhana a re ba gape re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.